Tangsalo Natun Bazar Malbasha Constituency Karbook Hatio IPFT Bodolni rally day Lahar Kuthum Panda Khlaijakmani Panda ni Bisingtwi CPIM Dalbidal Bodol Yakarwi 15 family ni 40 voters Romkha IPFT Bodolni Bana Yapharwi Borok Lamjaksogwi Naharkha Pandao Manjaknai narowairok Baskang ni edisi chong barino baskang wa toni way IPFT ni luwa jijangma bai Tangsalo Natun Bazar Malbasha Constituency ni Karbook Ananda Hatio Khlaijakmani kaisa joining program. Aboni yagulono CPIM Dalbidal Bodol Yakarwi 15 family ni 40 voters Romkha IPFT Bodolni Bana Yapharwi Borok no Lamjaksogwi Naharkha Pandao Manjaknai narowairok abo haikeno kadal IPFT ni Bana romnai Khorang adong tamuk saka khanai naidi lukuro ang CPIM ni haksange khapuye again siminang phaina busu buchu phono aini bukhabong to phono bukhoi pe ba yang boi ang saisung na perwi tini saikhlai koro sabau phaiga no sawai ang ro politar nai ni supai manta CPIM la tam tong mana giro age ang LCA bo ang secretary ke me age to nirbachito member kayo ain mukhe lojindra diang para ke mukrai para Asali Pandao Manjaknai Karbook Block BSc Vice Chairman Tripura Youth IPFT GS Manasing Jamatia Kusum Tiriang Adisa State President Dubendu Jamatia no Khobi Koban Adongro Pure Report Chini Khorang